Yam Krumsari don't agree with Impact News Ni Razrong Tungbam Manuhuna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Okcheri Manipur University gi Watoksi almost Mayamna Ingthare have situation the Layrabani Aduga Laisulari Bani Adu Hena Ingthare Hana Lona Basi Haukiba I think as the nominating Mark September Gitari Tarataretseda Kogi HRD Ministry gi Deputy Secretary na Tokibu order Matungina Professor AP Pandey Vice Chancellor se regular Vice Chancellor asi suspend tawre habagi order thokre madugi paw ngarang loi phangnare aduga ngasi bawdari newspaper na sing media gi outlet sing loi miyam na khangnare adubu hojik leri situations na ngarang mag amuk sigi suspension gi orders hek la matungda Professor AP Pandey na amuk hogi taking over haigadra handing over haigadra ko charge handing over se amuk mahagna September gi tarik tarada appoint tawkhiba Professor K. Jugindro Physics Department ki Ozasida Pro VC and Pro Vice Chancellor and Kangibni Hariva Pro Vice Chancellor Sina Tabuk Huragani have as a Vice Chancellor or in a Tabukuni have order Rang Tokibulere handing over ki charge ki Adubu Hojik Nasi Muhatangasi Trump and set up Kugi Vice Chancellor in charge W. Bisana Namuk, who is Secretary, the HRD Secretary, the CSE Bani, and seeing a Simak, Masik Matang, the Tangdang, Provis in a Puguduri Brakan, Puguduri Naduka Register in charge, the Kanao Giduribano, VC in charge, the Kanao Gidon have a question, Hanki to Hosing Hakim among Seda, CM Lakpagi Matu in a D, Narang Hangi suspension orders in a Deputy Secretary, HRD Natokpani, Surat Singh Nadunga Sigisina, Secretary Vijay Kumar Natokpani, Aduga, latest information Sigi, orders Sigi Matung in a D, Pro VC Sina. Vice Chancellor in a Pugatani Havigi, Anova, CMLI Masina Maramudana, Hojik Manipur University, the normalcy, Lai Hasi Amuk, Kaigatora, having Nunanga, the Maglari, High Ravi Susi Matan, the current and everything Impact News case to Links and Liberty joining us tonight on Manuhuna, Manipur Pradesh Congress Committee spokesperson to Ubiribaduga Hanagi, Manipur University, Vice Chancellor, so Ubiramba Oja, Professor Dr. NG Bijoni, Hamtoza Bijubatamokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, social scientist Oja Dr. Thanabil Aishramni, Oja Thanabil Busutaramokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, BJP Manipur Pradesh Chief Spokesperson Ubiriba Oja, Professor S.T.Keni, Oja Tiken Busutaramokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan ba question si ay Oja Bijoy the Lakshar Oja. Koi tarik trat sida Deputy Secretary ne thokpa order si ki matung na di Vice Chancellor si suspend tawre habini adu khojing Deputy Secretary na tholok pasina gi matung na di Pro VC na pugani habi wafum se labni na hanagi Vice Chancellor in charge W Bishanath amadi Registrar in charge Dorendra Jit ki mathau se director bagi mongam oiduni marmadana swai sida amuk chaw na nunang tholok habi mi paina badle kari habini sai da tasingna ahan mukta da ina thamjining basi ai koi gi praja mayam aduga atay ima paibi ima mera paibi mayam na wajadna tawrakpa aduga political party mayam na su support tawdana tawhiba adugi matungina Sri Pandey bu suspend tawbasi ai mayam na pamiba dabidu justify tawre hana Lojay Bagal Winana Hanagi Vice Chancellor in charge Asi Ministry of Human Resources ki Makoigi Memorandum of Agreement ki Matungina appoint Togibani Aduga Wak to Hunbani Ojik Sida Yamna clarity later Bamadi Ojik ordered Tolaiba Ojik Tolai and Hybrid I Maki copy Fungadri Copy am tung phangzari am nuai ni copy su engon da su lam bani to ina direct printer lo thopan hoda bati isalaga thamore and akoi Secretary Vijay Kumar na thopani ai ada ajiki posi whether Vijay Kumar sayanamasi gi posi fajana mamutana khangaga thoibra natraga Pro Vice Chancellor haibasida Pro Vice Chancellor pohungadabani Vice Chancellor am hapagati haidana loribra si magi ke normal leramgani adubu analytically hariba Pro Vice Chancellor sidi anagi Vice Chancellor amaleramba aikogi Pandey sina hapa yadraba magi power leitraba matamda thokpa poni so it was more or less illegal now aduga uncalled for ni adugumba midu Pro Vice Chancellor in a Hapsal May and order to Adusu, not from his office. From campuses there with Vice Chancellor in charge.
and registrar in charge. Karamai to transit camp ama leidoi how anybody can work from a transit camp. Okay. Aduki poto clarity ama changi gani ena khali. Oje ki di I do not like to jump into the conclusion. Okay. Masiki clarification ama tasena darkar way na. Okay, clarification mathok tai. Hari basimak clarity to pangnaw ki damak tani ngasi ma Professor W Biswanath VC in charge na koi HRD ki secretary da chi e basi probably madugi pakum oram dog mali madugi clarity lehno ki damak ta Prof VC na अकोई वाइस चांसलर के थपक से पोहरगनी मणिपुर यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 की स्टैट्यूट 2 ब्रैकेट 6 की मतुंग इना है बगी सीएम होजिक नुमिदा वरम फंगबसी क्वेरी एम लेरी अदु होजिक लाई बसी सब्जेक्ट टू करेक्शन नि कंफर्मेशन नि कराय पप चुंगे है बगी क्वेश्चन अमदि लेरी अदु होजिक पोगे नि सस्पेंशन लाखपसिदा मणिपुर मियाम द मरोइन एमयू कम्युनिटी दा कोई इंक्वायरी यामना स्मूथली चथब याबगी मोंग द लेरी है बगी पीएम दि लेरे अदु होजिक लेरी बा ट्विस्ट एंड टर्न है तारे तारीख 13 सितंबर की तारीख 13 दा प्रोफेसर एपी पांडे ना प्रोफेसर वाई जोगिंद्रोबू प्रो वीसी ओइन खनखिबनी अदुगा सितंबर की तारीख 13 ता सस्पेंशन की सीएस लाखने अदुना सस्पेंशन लाखतो रे हाबसे हानदगी मंगोंदा इन्फॉर्मेशन खरा लेबिनरा हाना प्रो वीसी का खंजलमिसे अदुगा होजिक माना हेक सस्पेंशन फंगबगा नुमितुदा प्रो वीसी ना कोई वाइस चांसलर की थबक सि पोहोगदबनी हाइदनसु एपी पांडे मसा मंगना हैंडिंग ओवर की चार्ज की सीएससी ngara madum thuami aduga ngasina mu akoi HRD ministry dagi secretary dagi CLIC provision pugadam ni haibagi posil apne so asida suspension tawre haibagi mayam da clarity amada piramaga amuk turn amada provision pugadam ni haibagi wafam laisi ai oja tikendra lak kare habini asigi wafam se university ki wathog si kuira dana aduga kuina tawraga so mage yani hai tara ade professor Pande si pam datna ma university stagi thado kadam ni sat kadam na madu ki tamakte agitation tawre by university community hai tara moi ga loina na ayam praja sing si marak tagi civil society marak tagi even no pigi organization sing marak tagi kai tagi mayam puna maki ho ma hore adu tagi am som na kanda Pande na tawre pasi lante yaningi hadana ma bu ya group ama adu su thok tana mai ani gi kan basing na ne khon da sang u ri se aduna sumai su mathang mathang to bodagi kana thang da ti sai intervene to da ya da na ISRT na to pa adu mani government yaw na ISRT ki mehut yaw na adu ga university community ki kangbu sing si yaw na tari tra truk ta madu gi memorandum agreement thang koi discussion su kaya rak to gre sai se to koina to ba discussion duna khoi gi tabe ri pa library by khoi gi viewer mayam sing su loina tum masigi kan wasi thodok pa arot pa adagi aron ba kasu thodok pa dai maro na khal hauji inau nau na tarik 13 ta thoklai pa order sina masida yaw ba close si ama ani ahum mari manga taru ma mathak yaw ba manga sigi conclusion hoina taruk so ba sidai sida sigi api Pande se under suspension thame kari ki damak thami no haibo matak tiaw manga sing sigi yang haraka harba inquiry committee sina it is in a free and fair one moi gi mathau si pangthok sa ba yana ba moi gi thabak si loidri bhaw ba thabak do loira kan madu gi damak ta se lokhot pa ya action lokhot pa loidri bhaw ba mahak si suspend tawre haire madu free and fair inquiry ma to ba yana ba madu gi damak ta to ba ne haire swai si bhaw si koi hawbada pamam ba pot to hawje theng su theng phang ne na koi lo be ha madam de he hor pa kanda ma suti de pipi gabra na suspend to be gabra yamna sai ki maning makha tam fasana ticket pe ha ba adu gum pasing si toro thika lerga adu gum competent authority to na ma si mara lai re no phangasu natraga mara lairam dre he no phangasu madu gum competent authority amana moi gi finding se phanga matungda makha ta thabuk to local han ba hai ba se dum khoi khallaga lai adu adu da khatang heart liner oi dana kangbu khara na madu yaro sat ta chalhalu hai bu su yaw ki adagi sat pa yati hai ba kangbu su yaw koi pun mak loina khang ba ngak tani adu bu nan tai tara threat ki matung sai ma suspend to ki ba se manipur government su si irami maram ti hojiki hari film sina mana mo duty da resume to ko sina maram hoitna ani gilan film se yam sathina kai ba law and order ge situation da yamna phajada ba ngai ta ba problem ama yam serious law and order turmoil ama problem ama thu hale hai basina law and order control to ba even
सेंट्रल यूनिवर्सिटी और फाउदा स्टेट की सिग लेंगा की थबक सिगी मनुंग दती मोइन हाइजब याबा फ्री फ्लो सचब याननबगी मोड खर दी पीदना मदुगी थबक फाउदी तौरे न खले अदु सि लाब मतुंग सैसा सिदगी क्वेश्चन मयाम थोले से कोई के हानगी ऑनरेबल एमएलए ताऊ बिजोइना हाबी पर सुमाइन तौदना बा मरम दे मान ताइ ट्राइ पांदों चार्ज सिनरमे मा सस्पेंड तौरमनिना सस्पेंड तौबगी चार्ज सु पिरमे हाइबगी मागी टेक्निकलिटी लेरम बयाइन खल अदुगी चार्ज म पिरमे प्लस माना ताइ तरादा हारिबा प्रोबीसी अपॉइंट तौबस प्रोबीसी अपॉइंट तौरे अदो आइदु दनि याम कन कन्फ्लिक्ट अमा थोखरिसे मरम दि मागी सुटी दु तारिख 38 दो लोइखरे मा तारिख 1 दा मागी ड्यूटी द रिज्यूम तौरे हादन थोरे अदुदगी सुम सथरक पदुने एमओयू दुदति मसिदगी कनो सैसा लोइद्रि भावपति मा सुटी द लेहनदौनी हादना मरी सुबा डीएब क्लोज टू दा मदु पोत यावे अदुबु सुटी द लेहनबगी थबक तु निथिसना क्लियर ओन पांगथोक्तना मांगोंद सु मदु पीबा सोंद सु थबक तु पाइखटपा पुनमक तु तौद्रेगे ममांगदा मा खाले हाला मतुंग दगिति अदो आइदु तो बरबर थुना तोरेन ट्रजिटना माजे साइरे सार इंचार्ज मोइना सुटी थोए हाइदना तारिख 30 दा थोक्सले आरि सुटी दु एक्सटेंड तौरे सुटी दुगी ऑथेंटिसिटी दु दैदा अमु क्वेश्चन तौनरे मरम जी सुटी एसी मन पीबा याब्रा यादब्रा अंतर्गत तारिख याद पी अदुदा फंगी फंगते हाइबा टेक्निकलिटी मयाम दु येनदना सुम लाखपसिना नान की तारिख 33 की सी योरप कांदती ए सिदी फरेना अमन मुचुमे अमन मुचुमे अमन तौरे से फ्रीली चलहन बे यारे ना इदी माइकी अनि मकना यामना फजबा कनो अमद एटमॉस्फियर अमद लाकतरा है खलम बने अदु मशी लाप उदी ओके अंगम ताना बे वखल तुम यावरी माना तौरे दे दु तौरे नि मा हाइसी यारगे दे दु तौरे नेत्रगा कंक्लूजन से जोम सकी तौरे अदु तौरे कोइ पामे फंगोइ तौरे का हाइबन सिंगबगी क्वेश्चन सेनबा ख्वाइटिगी वांगबा मई तंपम संगम ओरिब मफम से मसैस थोइब वाथोगसे मसी दैसिदा सेंगनदब पोटी ममिता लेरे अदुना सिदैसिदा से अजे राजना हाबिर बदमाय तौना आईसीआरटी की सेक्रेटरी ना विजय कुमार ना हाजी प्रोबेशन न तौ कदौनी हारे अदु प्रोबेशन के अपॉइंटमेंट जो क्वेश्चन अदुम तौई प्रोबेशन न थबक तु पुरदौनी जो क्वेश्चन अदुम तौई अदु फॉर 1 मंथ्स हारिबा सैसे वीसी इंचार्ज हापे दु लोइहर कान सु क्वेश्चन अदुम तौई ओके अदुगी लेरिबा दोरेंद्र जी न सु कना कना नो सस्पेंड अदुम तौई साम के सोनो सु कना कना नो सस्पेंड अदुम तौई असुक याम थीबा असुक याम फजतबा अदुगा असुक याम लेबा मसा तातबा असुक याम मसागी वजब थीबा छात्र सिंह की कम्युनिटी की खंदबा लेबा की खंदबा मागी मागी खुदोंग साबा येंगा तौबसे नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ मणिपुर ओके इंडिया में फम अमत सु थोमोय मसिगी दमक त खोइ ngang na बियना कयाम तौरे ओके खजिक तक दि चाउथोगा जस्टिस टू थोगला सुनोबा ओके क्वारी कमिटी सु लाइरे कोर्ट सु चले मयाम पुनमक की कनुस तौबे हाबा पुनमक तौरे मसैसी दै सु नॉट बी कन्वर्टेड टू बी अ पॉलिटिकल फाइट आई हंचल हंचल स्टेज द मयाम सिगुम कनुस सु हाइजगरे अदुना मसिदी अखोइ येंग तौसे मिशन खोमने बगी मोत अमा तौहु जस्टिस से ऑटोमेटिक अंगम तानरो से हाबने अदुबो हौजिक फाउगे ओना मनु हुना से अखोइ जून की तारीख 32 की मे की तारीख 38 की यूनिवर्सिटी दा स्ट्राइक होग्रे मदुगी मतुंग दा हाबतर जून की तारीख 32 दिना ममांगी सितंबर था से की तारीख 32 फाउबस दा कोइ पुन्ना मनु हुना की डिस्कशन से 39 पालक तौजोखरे ngasi gisina 30 पालक सुबनी 30 पालक तौबगी पोजीशन दा बीजेपी की पोजीशन से आ मतम दा कोई कनोगी एपी पार्टी की पोजीशन बु क्लैरिफाई तौबा नत्रगा डिफेंड तौबा नत्रगना डिफेंड तौदे हरगना कोई मुसांग मुता नत्र मुसुगी मायुक्ता लेबा नत्रगना बीजेपी ने तोंगाना लेबा अदुगा मणिपुर मियाम नत्रगा एमयू कम्युनिटी तोंगाना लेबगी मम्मी तारमने अदु ngasi दी पोजीशन दा खितंग होंबगी मम्मी ताई वजो टेकन करी हैपनिंग ताई मरम दे राज की पुंग द लरिबा प्रीजुडिस तुना मरम बोदने यू फेल टू सी द रियलिटी एपिसोड 39 हो जा एपिसोड 39 से 81 से ऑन से ओके को रिवर्स तो से अदु राज ना यू फेल टू अंडरस्टैंड द रियलिटी मरम दे कनो मणिपुर यूनिवर्सिटी के वांगांग इपसे मी अमनी बुदि मरक ति यालम बया ए सा से में रेगुलर सिगी पैनलिस्ट वन याव बने ओके हेग हुदा हागी बसिना ngasi gi numit chibaw haibata ai gi position natraga gi submission kai to moi da twist out there ओके aina hanjilens na haigir se competent authority mana say panje say it is found guilty ma dandi dum function if is found innocent makata na kari tau se ke koi sum khana se mob justice na thabak to budi yaro ya ba ओके aina pamdre ma chalang gadam ni man pamdre ai lei ba yaro ka haibana singba natraga marak ta thongai ba ron ba me before the camera
Okay. Ko in front of the camera hai bi ya da ba lai me am se masi puno se hiding khang ga lai ba ngak ta ne in the interest of the state ada osi ke raj ne hon da hai ra ba masi nang ge har pu da gi on to yar ga smai tawre khole university community bu defeat tong na ba na targa pande kan na bo na never madu dis dong to the maram di majo se recording chu loi lar ga na ba even recording se even instance ta Okay. ozati ke na hai gi ba da masi kan na ba hai gi bani community du gi against the MC community against sumai hai ki bai so hai ba ama pu to pong am tar ga ti ai raj the challenge to Mama ke madu suk tok tok de ba September ai na hai ba ti technically ki tarik ahum ki edition ozana rewind toru yang bitar ga te dum khangani musa muta kari to bugi ban toru juna hai bugi wapam phabu jan phong do ki ba legi no musa muta pen to bugi wanate what is musa what is muta ko what is musu hai bane ba Okay. maram di mon pen to buka ta madu gi authenticity to Okay. madu gi kanu do kari lai buke adu ga kana ba mi amana competent to ba ina ai competent I am not competent to say that Pante is innocent. Okay, adu but at the same time memorandum of agreement ama sungam de ba adu da ina hagi baditi laiba singsina haiba bc bu ben tawre ba sum hoi bu kari authority leke haiba ne ba adu 3 gi do tari hong gi do si kaptho ke ti yen se ade do ina grum lalam tar ke ti ras ke koi ni betam tong se ba ko ai koi ni tong se ai na ho pataki haiba de gi ngasi bhau se sta swai se sta jan twist to ke har ke ti ai hai ke ba adu ko sidai se laiba ya na ba tari kuntra ko me gi kuntra change of opinion hai tare ngasi no opinion do after all adi rajdi si anchor ne ba ko anchor ni koi me ang report sing sta me am ta kan gum ba kan ge enlightenment of opinion na ba ta mak ta studio sta ki me am da laiba viewer kuding mak ta madu kan si sandong na ba to gi ne adu ko masai si da ba kari gum ta me am da lan u gi do ba na tra ga to gi do pot su ya ya ta chumi aina hai ba matam da musha gi apam ba do gi matung ina di hai da ba yam le Okay. university community apam matung hai da ba yam le maram di there is technical failure technical loopholes lai me am du putho ga hai ba madu hai ba do madu mana me am ne ngon da hari se kari gum kan da whatsapp ta ka tha ga lak na se professor ti ken de ma se kanu gi advocate ni kai na hai ra ba duel thak la bo yaw ba but I don't mind for that Okay. adu na so ji lai ba kan da dia hojik phabu gi oina oza khakta gi na tabi da khogi tarik tra ga ni thoi digina hojik phabu si da lairi be episode 35 si da adumak BJP gi stand si mayam gi leinari ba general stand gi kitang kenana laibani adubu probably ngasi suspension gi matung da mayam su apun bo oina ama to oina lakui ma midi tari bo adubu suspension gi matung sida ngasi laiba secretary gi HRD secretary Vijay Kumar gi kari gumba GSNA subject to confirmation achum bo ram taragadi chawnong irang lagat hai ba ki bam dilere oja dhan bidlak chi oja suspension legre tarik tra treta adu bu suspension lakringe mamang se tarik tara si da pro VC ma khanjalam hai basip mamang dagi haipet amadu gi ai suspend tawdura hai bagi ke hetare thajaba nadra pau leibadagi pro VC khala majala aduga man chakra matung da mo handing over gi charge amsu tormani na Professor Pandena kari happening so asida si plan man bibra tra ma national procession kan bibra ras yamna labak thi bhai bitai India ji that is the largest democratic countries in the world pithibhi da khwai di chawa ganatantra gi lebang hai ne preamble the hai ji with the people of India having Solomon to resolve India is constitute sovereign democratic republic hai ne democracy is a liberal democracy ga lies sida fascist ki element jawba se fascist ki element jawba se university ki BCA je maze principal academic administrative officer ne university ki ko adu man paisa myam je loina sina mong de ya sina bi karam mong de sina ke that should be for the university ki mission da aim da objective da sina bi ba yamna to bi ma he is not authority ko ma the administration ki head ne ba now my assessment is that you know why he is making a lot of confusion to the Manipur University from the very beginning Pandezi of her mission not try aina fascist harisi fascist have a meaning is my magunje radical authoritarian way number 1 number 2 dictatorial power le never number 3 forcible suppression of the opposition see democracy ki the anti never see is there more the lo yawever aduna id he haizer never he is very interesting id ma jam interesting however magma mi je he is very different kunsuba sadapti da Italy da German da leido mi ne ko ma ne magi followers ne magi supporter mi ne dagi magi maga loina basing se loina bakse they are all fascists aina si haizer je kai no da magi dictatorial power ke amu sinaba pamge je resuming his duties dagi dum hore ko adagi di yamna sai radical authoritarian guy je yegune se
inquiry committee ki si lauda phalang the thailand magai se it is not happen in any part of the world ma jam nungai ba character mane ba ko aduga law ma khuna pai rule of law gi beyond the chali ko aduna aina sub khanjaba da lairi ba pot sida magi intention se akhoi atei loi to je ba atei wari mi am loi khange ba kaidogi mutana kaidoi musuna kaidoi adegi di a mai ke MSRDC na kaido loi khange ba ko akhoi ni yeng ba yar di mana hen confusion same is that means my intention is university is ras mayam na panghai haibani I was in university modern ideas ko adu tribal university da mulai in hojiksu university da ignu gi counselor ni lai university ki atmosphere ji it's so nice kana gumna khangda bani oja jing dina pariba laire angang sing siga tana tingna dana academic ki kanna toriba kholiba mayam jing sida API is academic performance indicator ji sunaba publication gi seminar gi mapana satkadaba khotkadaba dei lariba assistant jing associate kaning bayawi associate na mu professor kaning bayawi masi mayam jing gi API ga ji bari do wanga masida loina pending leraga academic no ji da thawai su yaw draga more and more confusion semaga di pande kana no is that is a fascist element jawi aduna id radical authoritarian oiba dictatorship power laiba forcibly suppressing of the opposition laiba se India gumba fajaraba democracy hojik su yengbiu ko akhoina India na hojik amna promising ori je pithvi gi lam am da mana inkhalai ji kaino da participatory democracy na ma he Narendra Modi yam to haibam lebne there is the partnership in between the civil society and the political society Miam ziga political society ga ani zigi my policy sem bada implement of the law social audit kailai RTI ga pi je adu gi neba right to information de handok tana se citizen sata gi mong lai sing se these are all layer matam jida Manipur gi miam na university community sing je oja jing si khoi gi yamna karani moi gi academic oi line du tok jabai ani yam son ubu la le keno da yam khang haidok to myam su leini adagidi akhangba yaudaba su myam yauni promotion gi kai ge ama gi ko aduna sigum myam ji yengjaraga sigumba institution ji da tolob chauna sagraba mana ko adagidi lakadori bajing ji da idi matung da jungai re masidi yam afaba khanbi ba mathau tai ba ko madi political adu da na taba ama mana taba mi misak yenga paktok to phate aduna moiro handaki matang ji da hojiki habi ba jugindro gi pose si magi lairiba hojiki suspend to dore ji khangaga sumaina senior magadi hoji in charge oina MSR Minister of Human Resource Development na piriba in charge puriyo Biswanath ki poteju confusion am semidana because of that Biswanath masamana si se thole dana clarification pi oina and sumaina aina haining idi mana karigino ba Manipur sida na akhoi da mayam da confusion am create toris and hoji su yo so high court ki ju laidori tangkun manga da Supreme Court ki tangkun da ju magi lip petition ki thab ju tawdori ko adu confusion na tarotra see that is not the interest of the university communities and the people of Manipur ko aduna id fascist element jaw si nuaite aduga yamna khoi wari saba ngangna bada wisdom reasoning yam ingna chikna main ta na fasana viewers in the su nuaina ba adagidi khanari ba posi ju main ta na thamna ba aduga kari to bu ya ge su khanna ba ade moi da ju aware ho jana ba yamna democratic element me ama hapga ai chat ba mathau ta na ai ma ke thamja okay mathang sai oja bi lak chage oja khogi nahan gi suspension gi order da ju hai risi khogi point number 5 the resuming of duties by Professor Adiprasad Pandey has further deteriorated the atmosphere of the university have gi waham se pondu resume to busna bar maduna atmosphere gi university atmosphere se kahale mara maduna one of the reason mabu suspend to which is uduni aduna ma suspend to we maram si maduna oibanina hanagi memorandum of understanding agreement tarik tara august ki tarik tara taruki simse tara treta order and tholaga yare habi wahum dula kimni maram da adai dudagi horaga khogi appoint su tawre khogi inquiry committee si tarik tara te sira dum appoint tawrabne maram da madudagi horaga ma si lipta legadan habi wahum yorobani na man hoji provision ma khanjan magi wahum proceed ke hoji inquiry si kami hograbane ba hogra matung re man thoise swaida ai comment ma khak thamjaning basi ai koi gi constitution gi matungina ai sorry koi gi act Manipur University gi X ki matungina sigi pro BC hapasi
authority man hapkadabane authority di kanano executive council ne karmai hapkani on the recommendation of by the vice chancellor of the vice chancellor on the recommendation man order thom is in anticipation to the approval by the executive council Sri so and so is appointed as so and so in anticipation by the president Tomba is appointed as chief minister hiya bro in anticipation aduna I challenge that maybe aduna nahi the tariki orders ni hari se aina just challenge to odiba secretary na toramba I don't think he will do okay because he is a very seasoned you can administrator he will never do that okay hojiki pot sidi nipama oi hojiki mo hoji oiriba मन प्रोविसी हापिसु मतम मदु होमी आजे क्लोज वे लेमिनरम ngakhtani nusinaba ngakhtani adu I am not against the individual but I am against the particular order issued by Sri Pandey Pandey ge noi matung ina iri in anticipation haraga mi hapu ya polo mi approval to kudaba mi du yaragadi haibne ba yadradi adu gi meeting su kautri adi hojiki ke no ju executive council meeting taudri taurga madai da adu ada ngangnaraga sipuna mak tholaka da phone adi da yare har kan order thoka da potu in anticipation the order to is pithribi da leiti ori thokti mi pithribi da taudi si ni aina ngaksar is soida aduna masigi potse impossible ni santi da adi sigi potse hanade haujabni Pandey kana no I khangde but ignore him as on today magi status ko kaisu leitrabani okay ari MOA gi matungina su aduga sigi poso dum lakani haibaje koi khangi aduga man se da karyani kare magi restless oiba tongan tongan ba action mayam lohondna angang jing ibo sam gi so dum su seran turan mayam da enti wele ko adu mo jing ja phobo ja sing mo jobne ba adu si su enti wele amazu tawna oi ro do port sida okay I saying na Hyderabad Pandey I kanano khangde but as vice chancellor of Manipur University magi duty masa khangde ba mini si I ko na khangjar ko ne kan yengo ngasi India da akoi Bharat na ngasi prithvi ki competition da akoi ji best cham di tokro chahum mogi manung di yaudra bane university none of the universities in the country karigino sigum be administration mayam yauram badagi ni ene loning eba ayo bujin du pharamgani sumai to dana waja mako weriba nasai principal academic administrator ni harise si mane ba puramuk se chinkhat kadui se mana baro matung da laga karam maina main working time du pass to reba khara min wither toraba nungthin gi matam du kari do dori ge adu nungdang da kari dori ge ba Larway has it. I think he magi say the canome amsi authority executive council meeting say Nintin wine taude Kaude academic council Kaude executive council Zimana by circulation of file Kawi Peter Vilmasi Mungapulaki Mother the interaction Toraga Afamayam Tolakadu never the more you conduct such authoritative councils. Other wakal me am tholakadu yes, let us go this way. Why not we do this? Academic council is the Lailashu Tambagi, come and to Tosige, Pitrivigi, UNESCO gi, Migi, Ganole, ni commissioner kari commentawi. Guy both in Nina than a corner, Migi Sigumba Togudaba said, I quit the Tabiri zu Migi Yori, Maru, Marie Yori, say learning to know, learning to do. Learning to be together, learning to be, as he Mogi recommended, started 3-4 never. Man the Kangaba Tamanba, Aduga Kangabado, Tawuzo Hin, never practically. Then to be together, I know a see doctor were Natraga say Boza Professor can Bozal Mayamsi were. Me Mayam Tinava Hitradi. Angang Mayam do the two Pazanaman cannot Tobungam Drava, Adi Magi knowledge Mayam do, ventilate Tongam Drava. Deliver tongam drava. Adu was always big carito. Aduna, meet in aba and the Maduki Nang Basakpa, Kargi Mayamsi, Yamdarka never. Iloquent webse. Okay. Adu Punamaxi, the Yorim never. Adigi move to be learning to be as a Sansar is a Pitri is the minimum we want. To be together is Tinavasi Darka never. Okay, Mayam Puna Laminabuki learning together, to be Puna Laminabuki.
हाँ BC अमोगी मा यावरम values mayam do kanthomaga angam mata nabgi race set kare habne adubu August ki tarik tara tare ta thokiba HRD gi order gi matung inadi hai ribe numit asidagi inquiry committee su constitute tograbne habi wapum se suspension gi order su panmanina constitute togi targade hai riba constitute tokiba adum laba numitu da adugi order du da yauriba suspension lehengada bani koi inquiry loiriba habasi yawbani na magna tarik tara da marak sida resume tor matung da tarik tara sida September tarik tara da pro BC khalle adusu in anticipation of the approval of the executive council hana haram UC karai phau bo ithok ya ga have yam chaw wo hang male okay marak sida hoji pande professor pande si hoji inquiry committee ma kawe mark si relevant document me am tarik kumari bhaw manung da ado personally appear to buna kuntaru kunipan seda aduga atai me mi atai sing du gi cross examination to bose sisu ma gi mamang da to ge hai baji baw da palli ba ado hai ri buchi thi ji ma on da deliver to no chat bu matam da mal leite hare adagi mo mai mi duna lei mayum da lei du lohoro hare lohondre thelam gi hare no khabiya thelam masu yadre thelam masu yadre what kind of a personality he is kadi no man pa mi ji that means Manipur si man usiti haveni okay I mean I say Keroniko he does not bother for any people in the any person in our state aduga loina nasu center da leriba BJP sarkar nasu masigi numit marfu mangani changhan base masigi da uta I pen hoy okay masjid da su amuksu wakal khali center da leriba BJP na ai khoi mayam praja mayam particularly students community whom we think we always regard as pillars of the future of the nation natra aduga muksu sideda ekoina sideda kano human capital si moidi sem duini ko tuini ni ngange ba ai sing mayam je adu sidin mini marfu mangani leiba ba did not bother ko adubu ekoin taja bada Manipur state keno su high kholi high adubu the high bisina chumma budi ai bisu mali Chatra Kodan Tawi, Kamkana cannot open the country, result hide the Buduna Tore. Okay, Adubo suspension ki order ki point number 2 does already Manipuga man informed to Budaki, law and order situation, seeing Nagi the Makta when happy Waham Simadi, the Magyara suspension Kargi. Hafta Ama need illusion, Yamgana Lorambaya have 85 days Carmina San Gribano, about 85 days Kimatunda. Normal sila matung sila mo no na fresh problem ama thoga ra have gi nungang ba phau dana professor W Vishwanath nga si chithi ki ba do chithi se ki pakhum live sina chum boitar ga di amuk ke hena choba problem la ga have gi nungang bam dileri on the problem dro ke prati anton jarke impact news me ta dro bi welcome back to Ningir se manu hunani a 360-degree analysis of news and events with me Razan Oktongbam manu hunta nga si khana jarmi ba si au khipa September ki tarik tara ta Manipur University ki vice chancellor Professor AP Pandey bu suspension taugiba adugi matung tarak pata hojik phau bada hidin minini asida hojik phau basi la latest development sing adi asigi matang dani mathang sei oja tikendla chei oja hojik ti oja sing dasu khoi under secretary HRD na tholok pasi copy si amom laibirabani na tarik tara dagi masai pro VC ma khanjal lamba tara tare ta suspension lakpa aduga tara ma pandanga si W Vishwanath professor hui VC in charge na khoi secretary da che tharaga masigi matang da clarity ma haibiu pro VC ki su order thokse le adagi registrar in charge ki jo problem le re ani ni thok pi mong de le re mar madra sa ki si ki position si ki clarity pi bi har matam da hojikti VC koi keno to grabani na suspend to grabani na pro VC ne puhoni hai bagi order latest order hojin mina waram lak pasi ki matang da kari havini mase koi da koi pung de nungai ba natraga nungai ta ba koi pam natraga pam ta ba se masi kari noma when I say I'm setting aside all these emotions, instincts, feelings. I do Taurokanda, not Tokadoni. Quite honorable, wait, now Bijoina, I believe, say Tarik Taragi, September Taragi, order station. I opinion, High Tare, Masimak Sapsana, my legality to be one at Teco. Probisi happens say, Sage, I want to hype to my total. So, on the recommendation of the Vice Chancellor, I do Madu get a Mata Kanana, Madu Yare, Haidorisina. Executive Council EC. Adu madu ki procedure do madu EC ki meeting tautana in anticipation mana recommending authority of mana happe. Hojiki legi ba kano sai sira. Adu EC ki procedure do mana in anticipation
of the approval of the EC adna haire adu sidai sa conflict amadi thoe masidi chume adu tamon haib su dum chume obviously conflict amadi thoe hab kari no mana barba absolutely sen adu circumstantial kan omadagi ma hape no lower sab adu man happy to EC ni yadri hai no su lower sab adu ai da technical loopholes conflict am lakpa targadi only president of India na visitor oi banina matters visitor da second have visitor na madugi potugi chumi lali hai magi right magi moto man made do order to tor kadong ne swai da koi na du ada hai ba koi mot phong rok sabadu budi hai ke su kai ti koi phong rok pa ya den kanan su hai ti to bada di kari gum bada se EC sina meeting se phama matam da hari ba ka se in anticipation tau se koi di yaroi nang moto ke koi ya na de hai ra ga di matter will go to the Rashtrapati as visitor of the university. Mana magi decision piga dong ne. Sida ista aina natraga kana gumba mi amana. Masa ista sagi visitor na natraga president of India na piga da bo opinions ya koina piru badai matang sa fate na khali kana un pibi badi ka soberaite. Aduga haujik lai ba simakna. Aduga koina haujik lai si so koina pami su kari ngomong amana natraga amada. Koi gi siam na fa ba university mo hening ba haibu da ne ba. Oi bagi mong do. Pandai sa ko kangpu na pami ba oi bagi mo pandai lok thong ba kangpu na oi mo ani tu dai tu da sai ki katang yasin na ba na tra khajik tang broad mindedly adu ai tu punjin na pa ka do ba gap tu khajik tang saujin na ra di phadong ne madu saujin na ko marak ta ba atum lap thok tun lai khra okay adu da ki masi mind to bi no asi ai koi ki electronic media se discussion to ba ta matam pumna mak ta hai ri se e ba am do authority ko ai supreme authority dong na e ma se ene se da tham ga dong ni ka hai ba pha da du to dong ga no myam kai do ri ge ne du ka dong sang hali no adu to no ka na hai ba sikum ba ki hai di am na highly intellectual bu kam bu de ke smai na hai ra ga di lai ba se lai bi ba se viewer mayam lai ba kai do mayam sing si da kari no ama provoke to ne adu saruti hauji lai re inquiry committee lai re even court sa ni ma kam bu says no court will do his own ko mai ma thau du ma mai to jani ko adu inquiry committee so dum thi rim pande na lam pang hen ya bra ne pandi lam hen ya bra ba ma lam hele se ma sidang ki proof to ki se ba ma la le se proof to ki se ba mari makha da ne darkar le raga de ba kari no to hum to go puna mak to loina dum to se adu na ta bata ma na du to re ne da to re ne du to re ne na tra ga du na du to re ne university community ne du to re ne pandi ne du to re ne mai ra pai bi noi kara de le ri ne ta civil society noi kara de na han su ko ru re du ko bhara gi wa ngang ne ne ta re se phajari bo po la ne se le ri bo po sing sta ba ka du ke khoi amuk ta di le ba se pun nu si bi ne se ke do ke adu university amuk ta di phajana ba to se ba asu kam na intellectual me am na pi tan le ba pham si da asu kam na le kha ta ba makan gi position na ma da hanjin lanjin tarani pala gana si gi pham se studio was da ngang na ba si ba nu ngai tre kari gu matam ta di masi wa si hai ru ga di ma ja du mai tore bai so re du tore hai ba sing mai am su hai na da ai koi ma sing ma ta su nu si na do po dam lai ha adu war ga di to pham to ba ma gi kayat pun mak loi na lai re ticket ka da ba su lai re bisar to ka da ba su lai re order thol ba su lai re group ani se gi amana mo suspend to ni amana mo suspend to ni sidai sida ba ngasai sam ki sore tu na professor Anubhav Vishwanath Bhav suspend to thome ko adu de gi kanu su to thome Dorendra su to thome Dorendra jina mu sam ki sore mu suspend to re adu de gi pot sei puna mak lai puna mak che kanai gari nung ri puna mak to loino poro mo haina re ka su kyam na ngang sa ta ba scientist way okay university wa phom to ba su am in such a scientist way behave to ri ba su mai dong tholi si bu koi bu kari haina mai yeng ga ta ke kari haina le mayam sing sing marak tai koi community na traga outside manipur le se kari hain to ga da sometimes yamna adi future le ba chhatra ki sangstan bhaubna mayang hai galak tar ga di kari no khoin to to ri se na traga kana mu kam na manipuri nan manipuri hai ki problem dum saklak tar ga di kari no khoin to to ri se si or ga di ekoi constitution ki bharat ki constitution ju ta koi loe loi jari bra koi honor to ri bra no no adu handaki issue si masang sta di koi non manipur oi bagi adom da oidre ma on the city ba maral na de musana kan sai ada masak na hai batu no no officially hai mani ne no this is not the question of I am official na ti so Dr. Dhanav is official na ti adu tamo Dr. no no adu hoji phau gi oina public also discussion to was that we should not be biased at all no no public forum da hoji phau gi lakpo oina di non manipuri ama oi bagi da makta ma oiroi do muni na ta magi against the maral ai na phami phami song to phama ga ne professor kanona devanand adu gi wafam du devanand na ko ma musagi kan mutagi non manipuri gi wafam du ya mane ngonda haya ba sak na ko gi sar ga wana me gi ngang ba adu ga sidai da tawri ba kanona thai bai sai du bu khang bi tra bra koi mai tai ma sama se ne si kari hari
सिदा तारिबा बियो लाक्सिम ग मंद करिया खलम गत के Okay. ai khoi alone elu point hing ba ya gadro until and unless khoi su ningkha tam ba la hor ba group amni ne ningkha tam phang so khoi yai Okay. phang tar su yai ba adu bo asu kam ba atu yam wang ba senior professor am da gi sidai sto phamer ga aina sai sto phamaga khoi mai te mi sam mission ko ja khaita di mp wai su hai ya ba ne it is not question of mai te or not mai te Okay. ko su mai to bhong na de ba adu fare hok jik la ya siku stage am la ya ba ano ho turning point am la ya ba ma suspend to thok re ba adu am la ya ba Dorian Trosi no puto ke toro na trihara ke professor Bishona da to ke toro ano bakam ba jugin drosi na to ke toro ai koi asum ba du di thi do se ba ma ya na ba ni phang ra de koi se choi ni ma ga ya na ba du lo tho di ya de kai ba ki sigum ba impel intention na ma da ai koi na walk toro ka di karma matam do no koi na justice por ka dori se sigi orders ya ba for justice na hari ba free and fair inquiry na hari sibu kada wai da to dori ge ba Okay. sigi thang dok thang sin si to le ra अदु बजा अखोगी sai maran siri ba professor pandi ga yamna yana ba hai gadra natra gaman appoint to ba hai basi ma ga pau yam phauna ba ma ga understanding yamna leina ba mi oibni na hai misak sing aduna inquiry committee da help to ba natra gamadu gi nodal officer oibdu adai du dang sai na mayamna pamnari ba inquiry gi report to koi bias oidana tholakani same thing thoya ba maram di kano bu mutha gi to jam activist oidana agitator oi lai ba sumai hai sumai som do hari matam do isi mak to phamaga hai jakhi kari gumba masing wa pham mayam se Okay. se sam kishor bu harsu dorendra ji bu harsu dorendra ji tholo su wa hai sam kishor le ma su wa hai adu wati khatang neutrality maintain to ba masal integrity le ba mi ma happy ram ba kai to ge Okay, oza dhar bi lak chake latest koi under secretary gi chesu la twist and turns yam duri adu lak duri be twist se apabrom da lak pudune me yamna pami se suspension apabom di yamna harau nagare adi smoothly function torani haidana adu bhuji amuk ngasi tarai ba anu ba order jin adi kari oide habgi mi pain ba madi leri adu apabot olak pasu jari oza dhar be kare habini kanu ni da aina thamjaning budi ko any akhoi ki department any institutions jingse they are the organization ko organization jingse gi my administration jigi guiding principle ma loi leba any each of the guiding principle to name a base torga chatois aduga any institution da magi once guiding principles beyond chakraba aduga di institution du hen fararoeba amuk bulam dam nagraba adum tor aneba ko aduna mamai da kai dore institution ju sineba because of that maram jina maram moidana hairiba happy myam je ojaju gindro marupni yam lunti nei ko adagi di khoi dorendro su marupni samgi so jo khoi am lunti nei mi am phami ni khoi sai khoi janu ja tak pi rena ada lairi di ko lairiba magi niyom kanon principle whole this lairi myam jindugi thugaira ga sum sat khadi adu di ojajing jina magi mieba magi mi nata ba bagi natteba that is within the framework ko Okay. puna na ba hotna ba du yam thok tai ba once amuk sat khaba ko se gudamoina angang si ngasi hayeng si last day ni form fill up to ba ga angang myam si last day ni na yeng hopchana ga hangsit masem ju tumi haina ga tore khalo ba adu di 10 days na form fill up dum tone ba kai no ngamrang sai niyom du thugai gi bine aduna amoro ro aina haijening di hojiki laiba under secretary gi magi order se sejuma kumna khangamoi sai ju takpi gre ko pro bisi ko khali bisi kano to boise from the executive council gi pot yaudri adu bisi ne ta admai to buzu yada bani na soina handor kane ba ada masi lairiba waza jugindroji nuksi da bagi na ta ba magi sagi guiding principle gi beyond the magi appoint oraga di adu khoina accept oro cha khadi ing na bani lang da na bani na compromise tor cha khadi amusu tholpa yai da na sidi each of the any individual kanomagi university la yom yam jing sina masi posi my mission na taba adu ada na taba dagi wana taba yaro khuju ya ding de but I love him very much ka yam ju phabo ja tani adu su niyong gi wang ma la la ga di so yaro ba niyong gi wang ma du purina bani da na honori se aduna so long as afaba institution afaba organization afaba department na se within the guiding principle phajana thabak to bu du de ba adu university gum wang ga post da beyond that to bu du di ai yaro oi khale aduna under secretary gi post ju ma khang kan so handor ka din khale okay koi natraga din ya sahibud maina ne hoji phajana atmosphere ma sagalai je si jo mu mangan be aduna ne sai confusion he ne same ji kai noise okay lady ba atmosphere pare isi so mu mahalak pa yai ka halak pa yai habne du hojik lai ba province gi matang adagi masmana makatan pugadam ne habe matang adagi already koi constitute or lai ba inquiry committee se laina
प्रोविसी खंजलपसु अमल लेबनी नंगासागी प्रोविसी खनबगी गाइडिंग प्रिंसिपल दो जम तौर में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अयाब यावदना एंटिसिपेशन तौसलमगी वाफम दुदनतना कॉन्स्टिट्यूट तौरगा लेरबनी था हदी अगस्त की तारीख 13 की मरमदुना मधुनसु मधुन मरम ओइरगा हाइतारे मा लिप्त लेब मी अमा खनि लिप्त ले मी अमना करमना अमुक सुमायना अखोई प्रोविसी खंदुन हाबी वफम ले ओजा बिजुत लाक्से का नैना केतंग सेंगोक जनि मुजे अखोगी या पेनेलिस्ट ना पनबिगी बा या बिगी मदुदी प्रोविसी हाप मतमदा होजिकी गनोदो गातंग थमजुगी के को हाइदी होजिकी बीसीजी पांडे जी गनोदे लेबनी मासी सस्पेंशन दे लेबगुमनी मरमदी एमओए की मतुइना सीसीसी तौबाना इंक्वायरी ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड नाउ सिगी मरक सिदा ऑर्डर अमा थोकचलगा को मागी लोइनबा होजिकी श्याम किशोर इज ऑलरेडी सस्पेंड तौग्रबनी मादी मरमदी मासी सोमदी लौथोय हरदी मागी लाइफ साइंस हनगदबनी हलक्ते जॉइन तौरदे हाइदना आइदी मा बेकुम द का ताउन लेबी यादमनीना समवेयर ही हैज टू यू नो सर्फ अदुना मरम ओइना मा लेग्रे अमबो जमोर अदुना तबदा हौजिक प्रोविसी हापी बसी साइ कोई वजाति के थंबिगी मदुदी मा रूलना रिकमेंड तौरगदबनी अदुगा मसी अप्रूवल जी एग्जीक्यूटिव काउंसिल तौगदबनी मदुदा कंट्रोवर्सी लेरगदी थंबिगी बसी को ऐन लान लौब नत्रगदी प्रेसिडेंट ना विजिटर द योबताई सो आइ दैना खतंग थमजनिंग मसी visitor the yobagi role late because question of going to visitor does not arise at this stage at all okay maram di marak ta leri ba authority ba leri ba university ki half ka the authority do executive council leje sida pukhatri this authority has to approve then only appointment can be issued so this is absolutely wrong can never as a question of a visitor lambagi mang bagi question duma I condemn it that should not come up aduga sigi potsi kanana ke doi khotowi haibagi potsi di hojik mana ju court legre court mu thare sida marak sida mana supreme court mu thajali maram aduna awang ba court bu tharomina so ai da tabur ai du kari dugdui noisi potsi lureba aduna asongi court ki do madu ngairaga then only 20 da tani haibani and 25 ta left crime सिगुम मयाम मरक सिदा मागी करी यानी डिस्परेट होइबा पोनम खक्ति लई रेबा डिस्परेट होइबा अदुना मागी हजिक अंगांग सिंगना हाइबा अखोइगी मुसुना हेक हौरपदगी डिमांड तौजरइबा मयाम लई मलदा मानसु सिदैदा कनोम तवी करी हानी प्रेस नोट अम थोए नोट्स द रिफ्यूट तवेबा आई सि रिपीट तौनिंदे याम तो इंगांगरे रिफ्यूट याम तवे ओके तौरी दाइने याम नोनिंग इज See the academic activities say convocation. Convocation जी माँ लापदेगी चाहिए नहीं सूर है चाहिए नहीं से हम तो तौगे मान हाय करी हाय convocation से already तौगे करम नो 13 convocation was held on 17 September 2012 मान लापदेगी की बारी नहीं अदिगे मुक्सु also 14 convocation held on 29 April 2014 मान लापदेगी इंगाक्ते से अदिगे this matter in this matter, the 15th convocation has already been fixed earlier to hold it tentatively in the month of August 2018. Gaina. Heta isan bado. Okay. Marak mamang daman ani amukha happy se. Kanao mo munna khangdo mina di. Ma ani tawkhra sidi. Haidui neba. Ado akoi na paamat na khangba akoi na paamatam da. Sumaina ma si false statement man ba sigumba. Adagi angang sing hai. Ai point khara da ni ko repeat tawzaroi. से कोई की फाइनेंस कमिटी से अहुम लग फंगदबनी ऐसी स्टेच्यूट ते यावरे स्टेच्यूट ते यावबा ऐसी कंपल्सरीली तौगदबने व्हिच ही डिड नॉट माना पल्ले मरुदी मसी की पोचे फाइनेंस कमिटी है वैसे मसी दा अहुम लग तौगदबने ऐसे मसी यावदे एन पल्ले मान सिदे इबद यावरी सिदा मागी क्लैरिफिकेशन दा सी यावदे दुम रूल लेते ना दैट मींस रूल वावा मा खंगदे ओके So aduna sigi position je magi hapi question je visitor ga lamgum ji visitor no lakani manipu macha khangbelei maduna masi charkum ji okay clarification je togudabni madudi ma si haptri
he is not yet appointed. Okay. He is recommended. Adu stage ni. Ada maron dadi happy ni sanbani. Okay. So these are wrong. Okay, pro-VC It must be nullified. But I love this Zugindro. Zugindro je hum lu torong bagang ne. But question di apa bagang? process kan ban tergalan bagi mong lay na pro-VC gi. Misunderstanding mayam se create to holle. Okay, misunderstanding mayam create to holle maram don academy atmosphere da maroi na hayeng dagi akoi ngarang dagi hogi examination na chingda. Yung bio ai ko na like ta mi je university da 180 days da ne. Okay. Minimum. Karigino tha taru khok da ne ta mi je sahi mi manung da. Karigino ai bu noma keno noma jing da 52 days like raha. Ade second Saturday trying to him like raha. Ade 1.5 months college city like raha. Then other state holiday like raha. Plus ade from time to time ban this that all tha taru ti du mange ba. Adu khara phaba university da khara ingba me yadi moi yaredi tha taru ki mathak da tamna bo hone ba. See tha taru bau faru de nengo 85 days sat khara ba ba. Okay. Eti matam yamna mahan kare hai Mahan kare. aduna Sidi hoje matam mahan ning kare ba. mahan dana ba koi gi center gi maike de gi su che thoku matam da duga koi gi manung da su amaga angam ta na bagi mong da order pangtho thono basi lepaga koi hujik chathar inquiry sin ning thina jathan targadi pagani duga pro-VC khan bai matang da su process tu jam tor maga chat pani na haidi executive council gi mifam na aya ba pidri bani na pro-VC na hujik ngasi tholpo matam da vice chancellor oina mathau thopu gadabni habi wafum sisu mase handora khiba yari habi gi oithokpati leiri मधु मतक की थोड़ी पोत से मसी आई कोई ना बीजेपी सरकार से ना ओए कांग्रेस और मजूद भाई नहीं सेंटर ना मरो भाई ने बा ओए क्या लोबी दे से दिस इज सेंटर ना क्लियर कट एग्जांपल ने सेंटर ना स्पेशल अटेंशन केयर लोफम तो है बनी 85 डेज यंगसन की दबा है बसे केयर अमदी अटेंशन वाले है बनी मसा मतमदा अदम तब जगी नि मसा मतंदा लोशन नि वारा तो कि ने हैबी मोंग द थादोक पगी मोंग सी तो होगा सेंटर ना हां मसी प्रो वाइस चांसलर के नो तोनी हरी से प्रो वाइस चांसलर का मैं हाउ की कोगी थी दना ओके है तो तोसलई से aduna akogi attention khara changbo mathok ta attention du da koi attentively kari thoiba kari tori bhai mayam sisu khangbo mathok da adugo order thopi targa de hujik leba situation si normally chalna ba dugo inquiry lotion ba su yam chauba mateng oigani on den or ngasi wani manu hongi thamse matang chalo sinjergi ngasi ke thamse da okay oja matam de pulo loiram ne oja okay 85 days है मसे आईसीआरटी ने नत्रग मणिपुर गवर्नमेंट ना करीम तो थौसादन लेना हाइबसे मसे अतोप द ताहन थुना एक्सपीडिएट तो बिबे वानी ता ताहन दे मरम दि करी नोबु हेक तोबगा कोई पुनमक टीम से चतना तगी पाउ फाउनदना अदगी लाइव से टू मैन कमिटी से मोरे मदु इन हाउस नि यारो हाइरे अदगी दि अमु से जमा हापसे न हाइरो रे दु हापे दु मु यारो हाइरे इंडिपेंडेंट अमु तौसे हाइरे अदगी से चली मे आमसे लोइन तौ है चले हाइजने दि हाइबनते मफन रेस्पॉन्स फंगद्री हाइबदी आया डिस्पाइट गोइंग सेंटर की रेस्पॉन्स चलना का रेस्पॉन्स remain silent. It has to be accepted. Okay, तुमने लेते जुलाई की तारीख तरह 85 days left ना तुमने लेते I have not mentioned anything. Center की response state government ना करी तो क्या है बतूदी order से तो सुझाव रहे state government ना करी तो क्या everybody knows. I have not said anything. Okay, central government should have responded in time, which was not done. ओजाने वो की point लक्षण जरे ओजाना है बिना center तक की MHRD तक की तूने respond तो होनी है बनी तूने तुम मतलब time to time attentively तूने speedy attention तो पीनी है बनी center तक की तवी तक दिया है बतूरी तव रहे है बगी याम चाव प्रमाण सु उधम सु suspension की सिरा यावरा बनी अदु वो ओजाना अमो तारीख आपको ये सेंटर से ले हायर बने सेंटर से चट पुदसु कोई थाम almost हेलवा थाम मखाए फार मतुंगा जुलाई की तारीख तरह तरह if you remember it was July 16 if you remember it was on July 16 almost 1.5 month irang later yes okay on the note matam pulo ramina matang sa lusun ngasi thamse oja tiken oja dhanabir amadi oja bijon lengbir tan thormasi ba thawa pikibam di mapung phan bidam to oja humbu thaga chapondok cheri appreciate your joining masen ngasi ki manu hunuge thorm ngasi ki edition se karam tobi bage khot kan bir piyagane koi email id impactvnews@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impactv da join to bir ka comment am di feedback tha bir piyagane well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Rongthong signing off kurum jari